Tena sikuri. Siku ituri ni andu aragathie ngahoe irua. Tiga gutheka. Watu walio ni siku. Ngahoe irua. Mundu etwaraga wiki muda thiana tuire tukundu ta kou. Dio ejira. Muda thiana tuire tuta kou. Dio ejira. No ndakiri ho kihoya irua. Tondu menya ko ari ho. Ndu ni keheri. Ako ni aiguire. Umenya ni urite kiagararu. Yoko negera ngoima. Yoko negera ngoima. Twathire na mama. Mama Mudaba. Mugithire una ku. Mudaba ri. Niwe mama uria mukuru. Hari ya mama aitu eri. Ya mama eri. Mama Njoroge. Na mama Matiru. Mama Matiru ri niwe mukuru. Niwe Mudaba. Niwe Mudaba. No hari ya Githiga. Riu ri tugithie. Na siko tukiuma muciiri mami iria gitwira atiriri ningukimutwira tuindo guo ningumutwira tuindo siko uthie wikirwo kiondo buti mucoke mwiki atia mugithie na siko agikinengerwo kanyamu kanyinyi nigetha ngithie ngirore mama ni gago kauihwa one hu siko agikinengerwo tugithie twathie ri tukiuma ri mami agitutwira nyeni ona nyeni agitutwira nyeni na nyeni umenya cingeikara hanini ri nyeni cingeikara hanini ngari-ini ri ni ciambagiriria kununga kaundu kangi ni kuhehania he kaundu ciambagiriria kununga gukaiguika ati no ta kamutu ga githii nyeni ni citendaga kununga kaundu ngari yo ni uyi nyeni ni ukumenya ni kuite nyeni riu ri ithuĩ ri tugithie o haria Githiga riu hindi barabara ya mau ndiambitie gwakwo hau evangelio yakire oho oyo ito no gukiara mio ya the same road ithuĩ ri twathi kwa mama ri no tukuite o kiondo riu cikuruga kuite kiondo guo akina nyeni kibwe na gigekirwo kanyamu gatambaya afu gagathinikirwo guku mico-ini pani sikwanywa kuaga ota andu aitu gatambaya kama uthi kana korwo ni tundu tungitwa gitambaya ri ni gacore kahwa gatagati kana kahwa au gatagati ithuĩ ri tukiingira twaingira ri turutitio na kuria barari mani hena handu hena partition ya bebe umete na barari riu ni rugiri hau hena partition ya bebe ga space uguo ciathira immediately ri hau hena handu hena tuthibinaji hathira hena handu hena nyeni hathira handu hena tuboga uguo tundu uguo he runyeni ruria rui hauma mahumbira ni arabu ri mai ri marahurwo na jeti runyeni rukenete na arabu kwina kariua kanini na kukajitikirega tikerega kuhura tunini o hamwe karabie ukona kamukunga mbura uguo nona ithe tugethi tuingirite cikuga kuite ukiondo mani kinya cikuga gikirori tata riu mutumia wake reta tata Lucy reke ngwa ure oi mwere wakwa oi mamitu no wakonogithio tata agika uguo mani akiguria kanetio aguririe kanetio mani nyeni cia gwitu ri no njega no ni cia riua-ini he kaundu ihana kibu ikaga ngirini njega komagara ani ya kwa nyudege stimwo nile ndo hena kamwaki kanene uri mani tata ri oyo uri athi igana hau ri ni mweka wega yanga na ithuĩ twaikara thi tukagurwo ri tukireherwo gacai kiki tata akioya kiondo akigeria na hau na ni ngiuga atiriri reke thiururuke uguo ngakigeithageithia riu kazini ciakwa na hau wecina makenja cia kiruru na hau kianda tuanzire kuria kwi rũĩ ngithii uguo ngitanaga no mani ngikora tata agika atiriri ni arathuka kiinde mani handu hombirire ni tuburi Be better for you and me.
Avule mani tukiinuka ri tukiheo riu nyeni njega Shesheni hakuhe nawe.